Assalamu алейкум, туғандар, YouTube көрүүчүлөр. Европадан туғандарым 1 жаштагы тайлар келиптир. Азыр булар чекесине маалыматын беребиз. Но үчөө данча экен туғандар. Жанар. Сласка 3 бутак. Мон бою туғандар 1.60 экен. Машалла. Квпен екен ошо алдыдагы, но сласка. Мына көктүн бою да 1.60 экен туғандар. 1 жаш тайлар. 5 кашка. Карабыз, өтө чоң тайлар экен туғандар. 1 жаштагы. Баалары дагы өтө жөндүү экен. Тайларды келип көрөзүңөр туғандар, жакканын. Жануарына. Көк өтө чоң тай экен. 1 жаш туғандар, болгону 1 жаш тайлар. 10 баш экен бардыгы. Документтери менен бар жолу. Жануарлар, машалла, машалла. Бол. Ай, машалла. Бул эки данчак бар экен арасында туғандар. Көктү көргүлөчү, баштары да өтө сонун экен. Onun boyu 1.60 eкен туғандар. Каралы өтө чоң кулун экен. Европадан сласкалар туғандар. Жақса баазымды айтып коеюн. Баалары туғандар 7.000ден 10.000 долларга чейин экен. Жакканын келип көрөзүңөр туғандар. Келип содалашасыңар. Адрестер айтылды. Ең кичинеси бою туғандар 1.53 экен. Ең алды 1.60 экен. Шу ең чоңдор көк менен мо чекедеги квпен чоң экен наркы. Мо квпен. Ушул экөөнүн бою 1.60 экен туғандар. Калгандары ең кичинеси 1.53 сантиметрден экен. Машалла. Сафа Сурунзеде турат туғандар. Кимге жакса байланышка чыгып, келип көрүп жактырып алсаңар болот туғандар. Номерлерimiz астына жазып коюңуз.